Paralog kene kede ke bentar ba ar jong ke film 98. Tengah kerpat ipila dapi pat de ban pej ke bentar ke banekong. Sang ba pej shwai ke bentar ke banekong kenau pin shai bahai kene ke story. Hakane ke bentar ke ba ar ngilio i ba ka Amelia kal stang memang kemau ki por balalit jongka. Tingilio i biang sa kemanor bahaden ba ka syuti jongki kala kut no. Kumta ka Amelia kala lit biang sa skul bat kal kemen baru hak ta kesengi. Namar bakal kermen bej bakan yo biang mani kendo bodo Henry. Paranda ka Amelia ru kala pon aja skul kal persang na bani keren baru ke para kelas jongka. Bat kal kemen baru banyo iwe. Namar bakum la arab naikin tikim som jo shu bani kendo. Henry anda katukan nipat kal persang biang ban peju Henry. Henry kala siang ban bau Henry umpat don hak ta kelas. Tikum ta ka Amelia ru kala stang no ban siang si. Bat kam tip hiru babali Henry umpat boy setia sa skul. Hadin katukan ni keno hikai ru kala pon sport jong ta kelas. Bat kala stang no ban sim uwe hadin uwe ke attendance. Henry anda la de barok kala kot e kerteng jong ke kena. Henry tang ke kerteng jong Henry kampat de ban kot. Tikum tahu ni uparok jong Henry ulong na ika bakampat de ban kot e kerteng jong Henry. Henry kini keno hikai pat kalong yu. Baka kerteng jong Henry kamron setia kene register. Kum ta ka Emilia ro kali asngeu na ikini kijing ong jong kene no hikai. Kala stang mar singo per balkam tip hiru babali Henry don na kene register. Kum ta gidang mut be hele di bo Henry ulo song pat sakawe ke section. Henry anda klemi ro na kene ke kelas bakin lit be yo Henry. Kila siang ban bah kawe ke section ro Henry umpat don setia. Ka Emilia menta kala percang no ban kali no principal. Barhang ni principal ulong na iki bo Henry ulo dep no ban shima ke transfer certificate. Bar menta usnam som le school su akane ke juk school. Ka Emilia pat kini ke parlok jangka kila kendit banyak singewa ke jingle Henry. Henry kinam tipat babali ulom le su ke juk kini ke school. Anda lawan nak ke school Joko per Robert kila persang no ban le ke ying jong Henry. Henry kini ke por kila siam bakaying ke bau jusa Henry kala khang talano. Tikum tak kini pra armut kim sam tip ro pang jong o. Henry hadin katukan ni paladan para marjan jong Henry. Uni para marjan jong Henry ule itu no yakni kena. Ulong iki bo kupa jong Henry ule yap no. Pat ki baying hasam jong Henry pat kila di no yakni kayeng. Tementa pat kim tip subas Henry udon. Haba ka Emilia ro kali tip yakni kajing dia. Maka kal siang si ro kata-kata na kebenta jong Henry. Pat menta ro kam sang ternat suban lit school. Bakalong ro kena ka basang ternat baban ruai. Henry menta pat kam sam trek suban ruai. Bakalong ro kena ka babun bah kejemut superkan. Bakal pelur ki por jong katang pan perkat be chau Henry. Ka film kal pen ibiang sa ka bamenta. Hakane ngilio ibiang ya ka Emilia ba anda kala depan kamau baro ki por balalit. Kum ta kala mun no balit maka ban keren yo Henry. Baranda kala poi pat hajan jong Henry. Ka Emilia kala keren bar penituru ya lade. Por Henry ru keren ni ka kum ha ka por bigidang song kelas 10. Bar menta kala keliru sepang jong bau tre ayu menta. Henry ulong hika bau tre kum no hika fotografi. Bakum ta ka Emilia ro kala iya kijing narwas jong Henry ban keren ni ka. Kali itik e kijing long jong ukum ha ka por bigidang le school. Kum ta ka Emilia kala stana ban kata ha ka sedam. Por Henry ro long tik kum ha ka por bidang le school. Baka Emilia kal kata waktu ke por baka birthday. Tu Henry lo stano ban kende ke sedem. Baraka ni ke por kalong tik kum waktu ke por baki dale school. Ada na tangili ibaro kini kil song na kamit bam. Baka Emilia ro kal stano ban itu iki kalong. Pamanta kala dep no ban itu. Bakala don ro yakawe ke kon kante. Henry ha bawli asingo hi gijing itu jangka Emilia. Henry umsam lo kendit nak banta bakala dep ban itu. Henry lo kendit ban bu asingo bakala ong bakala don laki kun. Ba umpat tarai bamanta kala don laki kun. Ngilati pro baka Amelia menta kala sano sa Canada. Bakala saro bar ulok bat kikun jong ka sa katakari. Hadin bau Henry onda ulo depan pengkre ikcing bam nak menta ka Amelia. Tikum ta borok kini kapalok jong karu kila lek na kini kame. Bakil island ro ka Amelia bodo Henry bakini bam lang. Henry bar ka Amelia menta kila stang bani syong arngut. Bakil stang no ban bam ikcing bam. Bar menta kila stang bani keren bakili iwe sepang kajing im jongki. Haba Robert bar ka Amelia bar kalio iya kene. Kila septing bayo bolak ka Amelia untip ya kene. Bagi dia eru bagi ki arngut kila stang babani jan kum kapor bagi dang le school. Hadin nak tahu Robert ulo kon ka Amelia bakan ai na ke speech jongka. Tekum ta ka Amelia ro kali yang na ka caka syong bakan keren kato ka ne ke speech. Ka Amelia kalau ngiki ngalio ibu perok na pring song pipim pat don setia ke jing per. Handai ngayo itang ke dia ke jing per kalong. Ba pinom pong chuk uniform. Handai prang don ni ke jing pen bagi le ka ro kum kapor bagi dang le school. Atau Jacob ru le parwai na ka Emilia ka we kicing ruai. Kum tau Henry ru le parwai na ka we kicing ruai ka ba chu pha ting ka por ke dali school. Pakata kicing ruai ke de keri wari amuna. Kum ta ka Emilia ru kala ruai na kata kicing ruai kerpang na ka banta jongki. Hadin bakila depan baro ya kata ka program. Bakini kicing kenduk jongki ru kala kut na hang ni. Hadin na tapar baro kini ki bru kala le na lagi jongki yeng. Patang kini sangut ki balalik biang ha ka we ke dukan kopi.
Hakni ka Emilia kalau ong na iki bala syai kalau hap na bandit Kanada. Kum tak Olivia ro kalau ika balada kalau ka bala. Ka ko ika bakan sa sekatu kan nisngi bat ka. Handai ka Emilia bat kalau ika bamakaru ka ko aisha bandit kum ta. Handai ka kun jong ka pat kalau sang tu bakala tamang bayar laga kemi. Te kum tak kanum la suban sa slem sakani ka jaka. Hadin nanta ka Emilia kalau penino kedua ka kun jong ka ki. Barbarok ki perok jong ka ki lepit kata kedur. Baru Henry rulio iba kata kedur jong kun jong ka Emilia. Kai dei dur tik kum ka por bak Emilia kadang ren. Bakalong dur tik kum bak kemi jong ka hi. Hadin nanta pat ka Emilia kalau persang na ban keli sa ki kun ki kiti jong Henry. Henry yakni ke por syam tip syukun ban jubab ka Emilia. Namar bahadu mentar umpat don tangbat ka samlaro. Henry ulu jubab ka Emilia buong bu umpat de banito. Pat umpat don hiru tangbat ka samlaro. Ka Emilia ka keli babali usong adu kata-kata. Pamenta kala de ke por yu bondon ya ki kun kiti. De Henry pat ulong ika bu kupa sanga ula de banong. Pun penwat ama uwi ke bru ke bangan ito. Henry du mentar umpat de pan penwat inga kata ke bru. Hang ni ujokop le asnga ke jingi tu jong Henry. Ku tau long ai ki baladi ke por ki bakin mi nak ni kedukan. Kadau ko ba ujokop long ai ki ban mi nang ni kalong. Ba lo tip ku pa jong Henry ule yap no. Ba lo tip ba kadau ba Henry ule cuba pika kum tu. Namar bol apa la tanggi Amelia hi. Baranda ule du no ika. Tikum tau nom ko ban ya samla che ero. Par lohon bi ban sa no mar wena do kata kasngi. Hadin na tapat ni le ibo Henry ule lej bo no ika Amelia. Ka Amelia hang ni kelas tang ban pun ketin yo Henry. Kala kali yu babali syam le tho shu. Henry syam ko shu ban cuba ya kata kecing keli jongka. Henry lukum ak ngabar wat daw kum ni kum tai ban keren ni ka Amelia. Tika Amelia kalau ong balada am pena ka daw jongka bu syam le tho. Ti itu pat ikai ka dai ka daw bu tre shu ban tho. Henry kini ka por syam le cuba kini kecing keli jongka. Barang ni ka cakaru kala poi ka ba Henry ulumut no ban le drop ika. Kum ta ul kali na ka Amelia balasai kan lit no Kanada. Ti ukwa no ban le drop ika airport la sai. Wong ru ika bakan save no yo phone number jong o. Ka Emilia kam syum lu cuba ba kita kecing keli jong o. Kala stang no bar song dom namar bum cuba ba kita kecing keli jong ka. Kunta ka Emilia kala le no ban rung spot ke hotel. Hang ni ka Emilia kala stang ba ban yam bat kemau no kecing i jong ka yo Henry. Bakal kemau ru ikipor ba kita school. Bakal kemau susuru ikipor ba kita dep anikular. Henry menta ba ka por jong ka kala dir. Bakam don por ru ban pelupor no baru Henry. Panamar ba kecing sanut palat jong ka ba Henry syum cuba ba kecing keli ke bakal dep an keli o. Kunta telefon yo Henry berkeli ba udang don ni em ha kejuk ke jaka. Henry ru cuba bika ulong ba udang don hi ha kejuk ke jaka. Kunta ka Amelia ro kala lit bit jo Henry. Namar bang so tu ba bro kini armut kidang kwa ban perlu dikipor saki bakini don lang. Kunta ka Amelia ro kala lit bit jo Henry. Hadin na tapat kini pro armut kala syong no apo jong kekali. Bakal stano pan sangkai ha kata kamet. Henry ulong ai ka Amelia ba syai kin lit mentah. Ka Amelia pat kalau ngi u bakin lit na sagi jaka kapsnyo. Henry ulu singo pere kijing ong jang ka Amelia. Henry namar ba kijing kwa jong ka Amelia te ulu hap no ban lit jaka caka ka bakal ong. Kumta anda kini beran ngur gile poin no kini kijaka kapsnyo. Ka Amelia kala pak kap no yu usnyo jong Henry. Bakal pak kap ru baro yu teman jong o. Anda Henry ulu dep ngile syembo Henry mentau la kam ba briu kendian. Ka Amelia ru kelstang su ban internet yu Henry. Hadin ka tu kan ipar kilemut biang balik pa no chiyeng. Kumta ka Emilia kala persang ba ban kili Henry bu judon samla ne em. Henry lu cuba bika ulong bom don samla menoro. Tika Amelia ru kalau ngi uba bali hendak mentaru umpat don samla. Para suwa bu Henry pat mencuba bika kita kejeng keli jongka. Tikum tau sekiri tikat ulu poin no akni kecaka ke bikidon. Ulong na iki bagaladi ke pore ki bakin mi no. Namar menta ulhap no pan kang ki kikin. Tiu Henry pat ka Emilia ru kelele na nang ne. Hadin nanta ka Emilia kala persang ban keli sa sen yo Henry. Tikum tau Henry lu stang no pan cuba bika Emilia. Ulong ika ba ulo depan pa ika cisen ke mesej sa kapor bakal adik polis sa kawe pat gari. Ti uang bakatip ni em spang kata ke mesej. Dari ka Amelia pat kalau ongi u bakam tip ero spang kata ke mesej. Kadang mut ba utok ika. Pan mentau Henry lu stang ban itu ika kata kapor ke ba ulo no sa caka polis jongka. Gila ino mentah bah kapor bu Henry beruperlok jong o kililin no sa kata caka baka polis ka Emilia. Hang ni kila tiba gila iba berok kata college kila don tangki kentai sudah. Tikum takin umsya eki cenderang bikin rung no sport jong ke college. Henry ulo kot naik kopi ke kena. Ulo aino akai kopi ke setibat pa no sak Amelia. Baru long ri kene ke kena bukan itu no haka Amelia pa kata ke seti kala pa no do Henry. Berkene ke kena ro kala no ban lek kum bala dep ong Henry. Anda kene ke kena kala le no haka Amelia. Para kene ke por anda kala mun no ban ai kene ke seti. Tikum tak kala keren ya kerteng bu pura Henry. Ka Amelia pada kene ke por kala stang no ban dom me kene ke kena. Kalau ngi ka bakam dei ban lek kom ni.
Balada kenut biang balik saya sisen kan report no ika cuk principal. Perkumtakan sesak be no nak kini ke sekolah. Kini kena namar kal septing pelat ikata kejeng ong jong ke Amelia. Kumtakan lelik biang cuk Henry. Kalau ong Henry bakani ke bro kala dom pen banika. Kalau ong riu bakala depan ong inga balada ngelik biang saka. Dia kumtakan seripot do inga cuk principal. Henry bak dia singa kejeng tu jong kini kena. Dia kumtak urus tang nomor sangsi. Kumtak ma uru jong kuat cuk pani kenduk no ika Amelia. Narai no balik pan no sis nong kan bayo man keren ni kata kan dia ro. Yo perlu jong urus yang tamula pala di lek jong Henry. Nama perlu di kepo jong urus kepo kenta balik cek ni college. Datang man keren bak Amelia jong yo jo. Tahu Henry ulah lek anak ni kecaka. Paran tu kata kapor sumi kenduk subat ke Amelia. Ke film kerap ni biang cak pamenta. Hakani kapor ke Amelia kam sum tip sukum no kumno ban jubab yo Henry. Tikum tak kalami nak bak nak kali bukan lek rung no spot jong ke hotel. Henry roh bak dia ke jeng lek jong ke Amelia. Ma uru lastang no balik bun no ikan aden. Ke Amelia mentah kal stang no ban yam pai donot. Bakal ong Henry belada ke tuku bro ke mau kerteng jong o. Tikam pat jia ru iki hakani kapor. Bakal ong Henry bakam tip sisa ba mau bapa ke tuku siti. Henry hakani kapor lastang no ban pentingin ni ke Amelia. Ulong ika bakam di suban ke mau iki por peladep. Bakal hapi ru ban yet no skmat iki kam jong ka. Ke Amelia ru lastang no ban itu yo Henry kal ong. Bakal daru kala itu no padu gue padu bro. Namar tang nak kecik penbor jang ke bahayi ngesem jongka. Bakal abru yu udah kipun pun snem. Henry kadang mut penban bu Henry umpat puas setiap penban bin kenduk batka. Henry lada ketip bahak tu kesengi uan ban kenduk batka. Tekini barokin jia sisa. Henry mentah ulus tang susu ban itu ya ke Amelia ulong. Bahak por bakai to ru udan lang ya ketu kecaka. Ulusong akendong berbetaru tik tik igiriam jongka hak tak kesengi to. Apa ke Amelia ru kelasing susu ya kini kecing itu jong o. Maka ru kelastang susu bar sangsi bad yam ketang ta. Henry ru long ika bahaba oleh i bakal dep banito. Tikum tama uru lastang no bar sangsi. Barak tak kapor hi ulelik pai biang celasnong. Ka Amelia mentah kelastang susu ban yam. Bakalapan map hiru ikijing lek bakla jongka. Baru Henry ru long ika bakam ri suban perkat ikbarim. Par mentah kala don iki kon kikti de kala hab no ban perkat no ikalawe. Hadin katu kan ipat kini per arngut kelastang no bar sang tu iwe. Pa mentah wala dak hidon kejing ijro. Daki lahap no bani cengai iwe. Kini berarngut mentah kilas tang no ban late di kopi hakawe kedukan. Kenang makin penjak no bro kita kicik samsi jongki. Makin yo ru susu ban pelut ikipor jongki tang kini kendiat sengi. Anda kini berarngut kilarung no hapok kawe kedukan. Hamne Henry udah i ban bagi kena skul jong uru gila poy lang kini kedukan. Tiulong naik Amelia pekan apa hang ni ban mau pat un hapri no swasa ke pais room. Baranda kini kena skul jong u gila late pai no nang ni. Dikum takkan sefun no ubun min anapok jong ke pais room. Henry anda Henry ulamun do ban late no nang ni. Kini ke kena ke dia i pen bani o. Pada don ro ko be kena skul jong o ko beketeng ke Julia ka buci tenat teng ro yo. Ke Julia ke long no ka jong ka ba mentau lo ba bri ba. Barsa kan dia kam itu shu yo. Henry padang ni ul keliki bagi dia ayu lekat tamit sakani kedukan. Kini ke kena pagi long bagi don ke pat deporti. Bakade ro ke sing ka jong ko we ke para kelas jong ki. Kum tau Henry ro lo wish bad no ya kini ke kena. Bar lepa no ki ban late nang ni. Henry kini kena pat gilio ino ke Amelia. Wakil tharai ro bakade ke lok jong Henry. Kum tak lelik chuapan keren ke Amelia. Bro kini kena mentah kilemut baik bakane ke lok jong no hika jongki. Wakil stang no bani tu katu kan sepang usar jongki. Ke Julia kal stang no bani tu ya ke Amelia kalong. Ba usar jongki nedo ki por bol stang ban hika iki. Kim juga iu budon samla. Bakiti bro ba menu menuru judon samla. Tekilong hika bakabahok baban yok kadi uni usar jongki. Ka Amelia ro kini kapor kam somlen ni lade kalong. Baka di sisa kalok jo uni usar jongki. Pan maka ro kala kemen baru ban yo kat uni usar jongki. Ada na tapot Henry ulus ngolek ranya ke jengi tu jongki ni ke kena. Tikum tau long na iki balade kapor iki bakin late no. Kat pau Henry rong pa no iki ni kena bakin late no. Ada hang ni ke Julia kala late ban keren ya ke Amelia. Kala stang no ban itu ika baro iki jengi jongka yo Henry. Bakal long ro bakal ade ban terwating syu. Henry mau pan som pediang setia ika. Bakal itu susuro ko ang bagai bahay usar jongka bahado mentaro. Henry mentah pak Amelia kal stang ban ay mesimika kalong. Pamakaro kamri setia kalok jongo. Pada suap bagin yok biang banikren katu kat ni. Dia kum tau Henry ro lopa no ke Julia bukan late nang ni. Adin bakini kena skul ro kila late nya baro nak kini dukan. Dia kum tau Henry ber Amelia ro kila mud ban mi nang ni. Pada kata kapor namar bakamit kala crong ba. Kum tau Henry ulong ke Amelia bakin late no chakijing jongka kalau jengai bahai ki. Ti ulong kala dakam singawi kin late sa no chakijing jongo.
Emilia ro kani kapor na mar ba kelo ibu slab lu restang ban hab. Te kum ta makaru kalau na ban di sana cek ying jo Henry. Anda kini berarngut kilo pon ying jo Henry. Te kum ta Henry lo ong suai ka bakan kaliang pada kiwe ki jan. Na mar ba kata kami ro slab lu jor ba. Ba kila jiro boro sherinjeng. Beranda ke Emilia kala dep na ban kaliang ni kita ki jan. Ba kum ta kaliang kai na baru Henry ha kapol kani jong o. Hang ni ka Emilia kala stang na ban ong jo Henry ba balai pat usong be kum ne marwei. Paungkuan yang bandon ni kikun kiti berkelok. Bakal ong ru ubah kuat sisa banyu iya kikun kiti jongo. Henry pada kini kepor umsum lu cuba beka. Emilia mata kalau stang na banitu yo Henry kicing ong jong ke Julia. Kalau ong balas lam ha ka Julia kali itanat yo. Bakal kuat hirup bandino samla jongka. Henry mau upat umsum lu berkade eru ya kata. Dia beli pat uhun bej mansong kumne marwei. Henry hang ni umsum lu cuba be eru ya ka Emilia. Ulokot panika bakan lej penya ka we kesenduk barim jong o. Ka Emilia ro kala lej ban penya kata kesenduk. Berapa jong kena kesenduk pat ka Emilia kalau ina kecan barim jong o Henry. Bakta kecan kalong ke uniform barim jong o ha kapor pu udang lej school. Paru don ro ka we kecan jong ka Emilia bakal kum no hapo jong ka kelas. Tikum ta o Henry ulo sim no kata kejan. Barum som lo yo suban pen pai ka. Kum ta lo tep no ka hapo jong kena kesenduk jong o ban pen sa jengkan mau. Hadin nak tahu Henry ru lepen ino ka Emilia ka we ka patri ka ba lo tok kerpang na ka banta jongka. Berkat ba Henry udang pulih kini ka patri. Kum ta ka Emilia ru kala sang na jing tiap ban sangam kita ka patri. Berkat ba udang pulih kita ka patri ka Emilia ru kala stang na ban yo tia. Kum ta Henry ru stang na ban tia kata ka por. Hadin ka tu ka ni par ka Emilia kal kedit beng na jing tia. Kum ta ka yo ino Henry bol tia no Hamadan. Ka Emilia kal khot na yu bun song na jing tia jongka. Hang ni ka Emilia kal batai no Henry bon use na ki Facebook buat ki up ki prepare. Kenang bon yo na buat samla na kita ki up. Henry roh kini kapor cem tre ban lek kum ka balaong. Henry tang ban penhuni ka ulo kala na ban use yo tau up. Padin ka to ka ni par kamit ro klastang na ban sai. Te kum tau Henry ro stang na ban lek bo na ka Emilia cek airport. Anda ki lepo airport par ka Emilia kal ong yo Henry. Pamentakim no mi kendo su de lele ro. Te Henry ro ai ko beli ka do na ka Emilia. Baka Emilia ro kadang kuat yang ban pelupor baru Henry pada ulang ika baka ni kepor kelade ika bakan lej jong sa Kanada. Bagi kun kiti jong ka mentaru kilap kermen bahai ka bakan man pano siyeng. Tikum takau nam day ban perkada eru sepang jong o. Bermaka kan ye no raka jong hekelenti ban mauru ni laka jong hekelenti. Tehde natang ilio ino babaro kini armut gil stang ban aiko blay. Baka Emilia ro kal stang ban room cepok jong ka flight. Baru Henry ro stang ban lej pano siyeng. Handau Henry ulupon oh ying ulio itangi gitu kijan ke baka Emilia kala depan ying jong o. Parmenta pala sa satang ki jengken ma ke jong o bat ka. Bakum tau lo sim na gitu kijan bat ulupo no ki hapo jong kutu sendop. Ka ba ulupo lang no ba gitu kijan ki barim ke jong o. Te ka film ro kulukut na hang ni. Para lok da pisang tanat ikni ke story explanation da kasi. Sang ba share, ba subscribe ro gitu grang point mai ke channel. God bless you both.